Ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyeka khona lo mbukiso. Igama lami nguvusi Mavusana, bayamazi nje abaningi bafethu. Kunodaba nje silokhu silandela lalo mlisa lo Thabo Bastar. Thabo Bastar noma uThabo Bastar biza ngendlela efanayo. Bafowethu sesithi asibuye sikhulume ngalo lolu daba. Lo mlisa uvelile namhlanje enkantolo. Siyakhumbula ukuthi ithombe besiyibona izolo nezithombe ekade zivezwa kuthiwa kufuna uThabo Bastar, bevezwa nje umlisa egqokela ijacket nje engathi blue. Lo mlisa lo angilomlisa lo kade kufuna. Kodwa ke uma sekuvela umuntu enkantolo kuvela nangu lo. Abantu abaningi ke bafowethu lento lena sebathanda ukuyisola ukuthi ngathi kudlalwa ngathi. Mina bafowethu angifuni ukukhuluma kakhulu, kodwa ke i-social media nabantu abaningi bayasho ukuthi no, sengazothi sekubuya no my friend. Nawe ngibona ngathi my friend lo kodwa manje lo ngathi ikhaladi. Angazi kwenzakalani bafowethu South Africa. Bheka icele kwenzakalani baba, chazani mina ngazi ukuthi kwenzakalani. Ngathi shawa ngevalo bafowethu. Hayi Mkhanya kude TV nonke ake singene lapha kwi-comment section sikhulume ngalo lo daba. Ngizwe ukuthi nina nithini balandeli lithi uyena Thabo Bastar yini lo. Ama-comment nawo ama-comment, abantu bayakhomenta hayi bayasho ukuthi no akusafani bafethu. Ake sithi bani comment section yizuvu lwakho. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile ucinezela subscribe, ucinezela nebell ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta i-video entsha. Siyi-channel ehamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.